Letha ubabafakazi ngemisebenzi emikhulu nemihle iyenziwa ubabamkhulu. Ivesi elodwa lanele nisindedelani Nkosi Mbusisa. Yothi la bephela khona ndaba ezithangenela befundisa Nkosi Mbusisa. Ngezinye ikhathi ezadlulayo ubabamkhulu kuthiwa wayesephendula abantu abaningi eXhobo. Wankalukazi yambe batshela ngalo mNazaretha abaphenduka abantu abaningi. Akubatshazwa Ukulu Uyangaba Yakubatshazwa kuthiwa ke leza ikade yabomkhulu le eXhobo wayesephendule abantu abaningi ubabamkhulu khona ebatshela ngalo mNazaretha nabo abantu sebekuthanda lo mNazaretha. Kwase kuthi ke eseqedile
batshela ngindaba ezingcwele sebeyikhethile lenkosi kwase kufanele ukuthi manje ayobabhabhadisa kwase kufanele ayobabhabhadisa wabe sebuza ukuthi ukhona nomfula ola eduzane la ngizonibhabhadisa khona baphendula abantu balapha eqoqo bathi cha baba masikaze sisuke manje sithi ufuna umfula singafika sehwalele emfuleni awukho umfula oseduzane ubaba mkhulu kwayikho into ayengayenzi yonke into ayenza yenzeke wabe sethi-ke emadodeni ayikhona lapho wathi athatha amafosholo athatha amapiki amlandela asethathwa amapiki namafosholo bamlandela wahamba nabo wasekhomba indawana wathi mbanini la kunamatshe ayisithupha la azophuma la esawabeka sinobaba mhla sisekela umhlaba aseyobiwa-ke lapho hamba amadoda kodwa bexela imito ngakaze kuqhamuke ngisho isiphethu kule ndawo noma liyele izulu ayingahlala amanzi lapho wathi mbanini la bamba laphuma yokuqala itsho wathi thatheni libe ngaphandle labekwa ngaphandle wathi abaqhubeke baphinde bamba waqhamukela esibili itsho wathi alibekwe ngaphandle phinde baqhubeke waqhamukela esithathu nelesine ethi awabekwe ngaphandle kwase kuqhamuka elesihlanu-ke nalo wathi walibekwe ngaphandle wasethi mbanini kahle-ke manje senisondele bamba wasethi cha yenzani kahle-ke manje sekuseduzane laseliphuma elesithupha itshe wasethi mbiwe kancane seqhamuka amanzi wasebabiza-ke babhabhadisa namanje leso siziba sisekhona asishi ubusika nehlobo yina namhlanje abantu bakhona lapha elethezini bebhabhadisela khona kusenizwile hambisani lezi zindaba
lomhlaba liyayikhetha inkosi enkulu yasebuhleni bakaNazaretha. Nisungumela ukubulisa abefundisi, abavangeli, abashumayeli, nabakhokheli nehameli yonke kaNkulunkulu engcwele. Amen. Baba ngumntwana wakho lo omphathisile isizwe saseMgungundlovu. Amen. Esiphansi kwaMadiba. Amen. Bangcwele sisendabeni enkulu yokuzalwa kwaNazaretha. Owafikayo nakuthi ubombela emampondweni. Owafika wawudabula umhlaba wonke wawuma apha uphela khona. Bangcwele benkosi ngezo zikhathi ke wafika ubombela bekhona ababheki abawubekileyo ezizweni ngezizwe. Nangale kuthi emampondweni wafika ekufikeni kwakhe wabatshela amakhosi ayephethe izizwe emampondweni uba makaye kuye ubukhosi bawo uchithekile. Ngezo zikhathi ke bangcwele benkosi amakhosi ayasatyelile efuyile enganangxaki nanto ezweni. Ubombela wakuxoxa okusho kwangathi akwenzeka nganto. Aphuma amakhosi athi lo mhlaba umkhulu kangaka ndikashiya umhlaba ongaka njengoba sityebe sinje singazi yokwenzani apha. Ndithetha ukuthi ke bangcwele namhlanje siseludakeni thina maMpondo. Siyasilwa ikakhulukazi nje kwesiya sami isizwe endisibhekileyo. Ndizibuza umbuzo uba utheni sitsale nzima kangaka esizwe singafanelanga. Sitsala nzima bangcwele hayi kancane kodwa sisizwe ongafanelanga basitsale eyandlela siyitsalayo. Sinezona kabangcwele ngesisho sokhokho bethu abangazange bamlalela uShele. Sinemcala phambi kwaNkulunkulu. Siseludakeni baba okunzima kakhulu. Ingangoba nje ndinovalo ngoba xa ukhokhela isizwe abantu babheka wena ukhokheleyo. Kodwa ke ndinethemba ngoba ndeza nazozinikela kuNkulunkulu. Ithemba lami ke selibambelele lapho ukuthi nami ngelinye ilanga nesizwe saseMgungundlovu uNkulunkulu uShembe uNyazi lezulu uyalihlangula.
bangcwele benkosi mna ndingumuntu obekade ebanjelwe nguma wami kungekho umuntu ofisa ukuba mandingene esihlalweni sikatata wami ingangokuba nje namanazarete imba ayisisho ethi ngeke ningene kodwa ngokulandela uNkulunkulu unyazi lwezulu namhlanje sendihleli esitulweni sikaSokhokho kubamkhulu bami bangcwele benkosi unyazi lwezulu lunguNkulunkulu emhlabeni nasezulwini ndiyadabuka okukhona ozingabazayo kondawo ahleli kuyo ingangokuba ukhona omnye ubaba owazincamayo wenza kumi ngqo ezozazisa ukuthi hayi nathi sibabanye abantu esingafuni ubungena kodwa ke ndamthethelela ngoba uyayihlambuluka lento uyayixoxa kayithulanga bangcwele uShembe unguNkulunkulu uShembe esizweni saseMgundlovu siyamazi ngisho nabangakholwa bamazi ukuthi uShembe ngenye into uma ukhuluma ngoShembe nje uzana sokuthintile enye into bayazi ukuthi akudlalelwa kuShembe bantwana benkosi ndizokwehlela ngezantsi nami inkosi yobuseni ukuzweni thatha mntana siyabona Jehova wamabandla ubukhosi bakho bugcwele umhlaba wonke ngikhuleke kwendaba ezitsha ngihlalo yabo bonke bayethe ngikhuleke kobaba abagcotshwa kwihlalo dabo bonke amen ngebandla elikhulu lonyazi lezulu amen ndicela kodwa ndifunzile incwadi kaMalaki 1 verse 1 Malaki 1 verse 1 lo obhobhayo ngoku phambi kwesihlalo sobukhosi inkwenkwe yawabhaqa emzini mkhulu kaka ngicela le ncwadi kaMalaki ngemva koMateyu ungahlupheki hlehle Malaki 1 verse 1 pe okunzima kwezwi likaJehova ku-Israyeli. Amen. Udlula kancane uyiqathi. Ngesandla sikaMalaki. Amen. Amen. Okunzima kwelive likaNkulunkulu kuma-Afrika ngesandla sokagana
Lithi lifika kuNkulunkulu. Utanifundisa le ncwadi futhi. U12 verse 4. Sahluko sakho 12 verse 4. Kunzima kwalive likaJehova kuma-Afrika ngesandla sogagana. Ake sivale uthini-ke ugagana nalithatha umsebenzi kaNkulunkulu. Ungatshekhi mntwana. Nandi into eyintayibhobha. Niyathi yini ukuthi uNkulunkulu uyathandaza yena? Uthandaza bani? Uthandaza bani uNkulunkulu? Utithandaza yena. Ufundzisa wena ukuthi ubothini. Nobuthatha umsebenzi kufuna uwazi ukuthi lo msebenzi endiqashelwe ngoku ngitangena ngasikhathi sini, ngiphume ngasikhathi sini, wenziwa kanjani, wawuqalephi ukwenziwa kwawo, ukwentshela ukuthi nasekunzima ngela wawuqale khona. Yathi indoda enzala esasihlala nayo uqhiya selusinkomo nekhehlezayo, yathi bantu abami, uma abantu bedingela inyamatana, lifika itinja tiyisusi ibale inyamatana, ifika emfuleni ingene inyamatana, ingasabonakali umphela ukuthi ibhekephi. Kwenziwa njani? Nathi wayitinja titiya ngesheya wukho umkhondo, nathi buya ugcinela ingenela. Awundifundzele Shubala Nkosi. Ndise u-20 ivesi yakhona 4 kukhuluma imbokodo bovuka amagayisa ugagalile ukubathiya umlethwa namadinana njengokuthi umlethane simbona ukuthi usakwazi ukuthi ukuthi ubethi kwazi mathebe. Ay 20 sahlule sala ndivule ukubala ukubala 22 yangu 20 yangu 4 Siyenza malangima la ifuna ujule ungahlafuni uhlale nobuhlafuna ukudla na uhlaka usitakumbi sisu ubhodlisi boshana. Akekho ozelwe otelwe inkosikazi nendoda phansi kwezulu ongakuthandaza Nkosi Jehova, wena Nkosi Jehova, uyakusibekela wena isikhathi nemvumo yakho, ngoba utibekela wena isikhathi nemvumo yakho ukuba udunyiswe ngaso, ngato.
kube intokozo enhliziyweni yakho ke kanti abantwana babantu bazimisela eyabo imzuzu nesikhathi abadumisa ngazo ongazazi wena Nkulunkulu ongathathi khamba kancane isikhathi siyadila. Verse 5. Yiso-ke leso sikhathi esibangulucunuko wena kuwe ongabaphendula abantu ngazo abantu ngato leto sikhathi lezi zikhathi zabo ngoba ababuzanga kuwe isikhathi zokukuthandazwa nini loba Nkosi Jehova ezibhebheni zenhliziyo lesiqhaka sakho ushembe isikhathi sokuba ukudumisa ngazo lezi zikhathi ezimiswe nguwe kube yiphunga elimnandi kuwe Nkosi Jehova. Amen. Ivalela utana la ngitawuthi awushepha kancane isikhathi sinami itiloti kakhulu ngathi kuphela inyanga ndiphopha ngitalwa ke mina emzini mkhulu umbawo wami ongitalako uqabane okeNazaretha waphenduka ngo-1919 ethatha le nkonzo inkosi uKhakhane ikhiphe intuthane wayebulewe ngato leto ntuthane kwakuthathwe inyama kushintiwe ekhaya yobekwa emathuleni aboyise yavuka le ntuthane tadla inyama tase bethatha basenyangeni bayomfaka ngato kubangwe uma bathi ungcono ngoba ngesimehluli ngentwanga ngesimehluli nangayiphi into ongconafe ujijimile ntonga inyanga emzimkhulu wahluleka kwafika umzala wakhe weke wawulisho naye eThekwini ebona uKhakhane lukhipha itife ebantwini kwandingisi wamfuna wamthola uthi mzala asikhambe khona umprofiti okhipha tonke itifo uthi yena hayi yayibonela bhokisi gcwele imithi awukho nomninye umsingo woniphilisile hleli ke lizokufa usenathi wathi umyeni akuncanga mzala utanikwa umimali nesibalisela utata ukuya ngesitimela bekhwelela beyakhona ekuphakameni kwakuyishumi nawusuka phakusini emzimkhulu bakamba bawufika ndifuna ukugijima lenkinzi bafika inkosi ikhona wabika umzala wakhe nangumzala wami uyagula wadliswa kayisho ithi inkosi lanzana amandla ngebhikili niyalathi ibhikili ishumbu ngesizulu etamati yafika inkosi uKhakhane ubathile yafaka umnwe kuwe yabikhuluma nabantu wancama wafa lo ontala utata awulendoza yentwana
ayiphosi nani akhona esihlungu akhona phansi ayinaki futhi le nto entako idibhombela nabanye abantu sena besuka lawo uthi kumzala wakhe udlalela ngami ulethe umuntu onodadlala ngami le nto zayithandaza nganokuthandaza ngokuthi kuyathandazwa ivela faka umlokula manje kanti umuntu uyaphilisa utheni mina ndingafakwa umuntu endiphile wathi umzala wakhe qamba fuwethu kufuna waphuze lamanje ngoba umprofethi ukusho yena ulalela ilizwi lakhe wave waphuza manje waphuza wakhetha wajikela abanoshu wathi andisinzeke wathiwa hayi wathiwa awuthi usinze phela ngoku wathi andisinze phela wathi yabona mzala nangike ndafa la funa wena undilayishe esitimeleni undibeke ekhaya ndongcwatshwa abantu abam uba uyentini odwa ndokubulala wahlupheka umzala wakhe wathatha ishubu baya edokotweni bafika edokotweni kudlanza uthe ekhona balala savuka isisu sekusuku sathi isisu ndiyabulala ngoku wathi nandoke vuka ndoda nandoke mthethe emntwini ondiqedzela wena wakhumula tonke impahla wathi wabhukuteka emhlabeni usebhukuteka emhlabeni esekukhumulile impahla tonke sathi isisu nakuthi ukusa ndiyakhipha kwangekho-ke into encane kwakuphathwa amakhuba okanye umgqala isimbo bathatha isimbo ikhuba kwaye ufika wambela umzala wakhe wakhipha ikati elimnyama laphuma ikati wagcwala umgodi wakhaya utshawe umnye wakhipha ikati elibovu wagcwala umgodi washaya omunye wakhipha itibhitsi wagcwala umgodi washaya omunye watokhipha amanti amhlophe la manti abonyathi hayi bo ubalisinayo wakhipha la manti wabona amandla ebuya abuya ngaleso sikhathi uthena ebuya amandla esukuma la etelula khala amathambo wonke usewumlwelwe lo muntu wasuka wagijima wathi ambheka umzala wakho wathi angeke ndimbambe uyaphephetheka amagijima wento umhlolo suka kuphameni ubheke ebabayi wamemeda wancama wayojika la engasathi khona wabuya ngokugijima futhi senefika lalo eqhibela inkosi uthi wentana uthi ndiva amandla nginamandla amaningi ngoku wasiyabona-ke ngoku leti isizwa etandidlisi ndolikusitsha ndikundithi kwazi ndibulala wathi futhi ndifuna ukukholwa ngoku kumprofethi ndingakuye ngoku kwathiwa hayi sake wento umthandazo kavuka nathi inkosi ithi aphume emva kwavuka nathi wenti umthandazo lo besiwentana akasakho layo engqondweni saphuma isihlanu sogagana wawauyokala wafika khuleke enkosini ugagana lathi yandoda uthini wathi ntobonga lathi bongani uthi ndisinzile itolo wena akukho manje umzala wakho ayigcwalisibhekile kodwa wathi la manje ndiwaphuze kancane ngekomishi
Yathuluka ngoba wena uthandazanga futhi awuphakanga mthila. Ngathi kutheni wethu into yokudlala ngami kanti umunwe uyaphilisa nje kutheni ungathi angipako wami umunwe isize lahleka ukaka hlawunomlethana madoda. Wathi ke ngoku uthi pho ngokuthini uthi ngiyabonga uba ndisinzile ngokungicela ukukhola. Uthi ukaka ikukala uphamisa isitanda uthi ngiyayikhetha inkosi yamaNazaretha. Uthi wasekhulka wathi uyayikhetha inkosi yamaNazaretha. Yaselithi ubani weNazaretha kulo mhlaba wabhaca wathi ndiyathi wayilodwa. Wathi isondela lapha wethu uChobe ngalo mini ube umshumayeli oshumayela wabhaca ukuthi usize kanjani la. Sofuna ngiya isikhathi siyashaya uyoshumayela wabhaca usize kanjani. Uthi yena ngeke ngiyeke lonto andifuna ukushumayela mntuna abantu abadibulala funa nje abashaya bakwazi ndobuya-ke yasengiqedile ngabo uMthombo. Uthi ufuna ukubulala abantu uthi ngifuna ukubabulala laba bantu. Wathulwa-ke esibili uthi-ke ngoku sonjani ngifuna ubashaye ubagwase wena ndikuqhubela ukuthi utawushumela ngentonga nomkhonto. Wena utashumela ngentonga nomkhonto awulikhuluma namuntu uyakwazi ukushaya. Wathokoda wasonzela yamgcoba inkosi. Uyabuta ukhakhanya bakhiya uthi ibutholini wena. Uthi mina nje umshoshongwane kule tata kwethu kwabhaca isinkosi ukhakhanya mina nje ibhokodo ibovu uyamathi ibhokodo wefamakaisi sikukele yona la. Ufuna ukuthini wena ngoku ukhambile-ke esegcotshola impimpi yakakhanisa ntayeka sendifuna ukuyeka kanti ngigcobela ukuthi awushumela ngo-1930 kwamsingaphansi ngomkhonto. Nalo ukhakhanya liyela uhlambulula amabutho ayelwa kuleyo mpi kavukaphi nomafa unyana kamabhovu. Siyamakhosi bakhona obaba sentacela ukusiza womkale uzulu Baba, osiyezulu nomhlaba. Nkosi yethu simakade usele
umkhokheli walapha ekhaya umdala esixoxela silapha sabatha kakhulu ekhathini eziphambili khona umkhokheli uMashezi omdala uthi yathi mayifika indlamhlathi kaMayilisa kulomuzi ngalezo zikhathi zikaBhombela wabe sethunyelwa phesheya kaNongithi kuyofuna inkomo uthi yathengwa inkomo yeza nobaba bakaShezi namadoda ayikhona leso sikhathi uthi yafika inkomo yakhulekwa kwezinye izihlahla lapho uthi ugangalela liswendlini uthi kwahlala kwalinda laseliyaphuma lizobona lenkomo ethengelwe umhlangano ngaleso sikhathi waphuma uBhombela seliza labo baba bakaShezi wathi bantu abangiyakhuluma lenkomo nithengephi bakhomba phesheya kaNongithi uthi bantu abamuthi lenkomo ishiya umntwana wayo mncane bathi uthi umkhokheli athi amadoda baba ayithole silibonile basedala nempondo kudlula imino uthi bantu abami seyifikile njengoba inkomo ikhala ethi khululwa esiboshwa khulula abanjani nami ngikhulule umntwana wami usemncane sathanda ukumncelisa uthi lo mkhokheli omdala uMashezi ezibalulisa leso sikhathi wayengumakoti kodwa ngilapho wathi bantu abami ngiyacela niphindise kumnikazi wayo la nithathe khona inkomo seyikhale kakhulu ithi umntwana omncane bayiphindisa inkomo wabona umnikazi wenkomo sebefika kade beyithenga bathala uNkulunkulu ufike lapho uthe umntwana lenkomo mncane sacela ukumncelisa thenganenye wabanjalo ngizwile igama likababa onenhlanhla ubaba uJackson ngiyaxolisa ukumbiza limncane kuba lokho baba wayiwona amadoda ayithenga ngalo msebenzi wodwa maNazaretha bengicela ukuloba igama lami inkosi usiselizwini Baba Nkosi yamakhosi ngibonga ithuba ngicela ukuguqa kwami ukuthandeke nabazali bami asebadlule emhlabeni ngizozama ukuba mfushane njengesithomo sami
ngivile abakhokheli izolo bexoxa ngezasekhaya indaba nezasemthatha zikhona ezikaBhombela. Umbuzo ke umile uthi umazi laphi lona uBhombela? Ithi impendulo andimazi. Abazali bami bambonanga uBhombela nomkhulu bami bambonanga uBhombela. Wazifikela yena. Eminyakeni ephambili ngama early 90s kwafika inkosikazi konke yodwa endayiphosayo ukuyibuza ukuthi iyakusiphi isigodi noba yakuyiphi indawo noba yakuphi ilali lenkosikazi ngoba yayithi esehadini. Ngabizwa nisemsebenzini kodwa umvangeli khona inkosikazi ofikileyo ibizwa indoda yasematolweni egada umzi kaShembe waseThabana. Lafika ngeSabata ithi le nkosikazi ngithunyiwe. Uthunywa ngalithi ngithunywe uBhombela. Uthini? Uthi angondibuzela kumvangeli wasemthatha eThabana bayawakhetha yini amakhosi ngoba inyanga izulu bayakhela ilanga balakhela mina bandathi khela ngidla. Uthi uhlekele ndlu zeni yakhe ingabe lawo makhona ibe kurawundi. Uyadlula lapho unkosikazi uthi uthe zelikuxelele emvangeli ubabona bemoshembe bafika kulomhlaba kwelizwe inkomo zingekaboshelwa zingekasengwa nokusengwa amahashe lekagitshela kwakunini ngoko isezilwane zasendle inkomo namahashe. Uthi umxelele umvangeli safika thina kwelizwe inkomo zingekaboshelwa. Vela abantu abasha bazi ukuthi kuleli lizwe sikhulu kwaboshelwa abantu balima amasimo amabhunu. Yenzeka lo nto. Sase siyakha lendlu. Bantwana benkosi sayakha. Usho ukuthi kwamkeleka kuBhombela ba akabuyanga avele bantwana benkosi. Eminyakeni nje noba emibili emithathu sisehleli sesiyabizwa ilizwe. Uthi abafundisi ake balungisa indaba yomuntu othile wayesesangweni exakazisene lo mfundisi. Ngiyambona lo mfundisi kodwa ndizombiza ngakha. Sebehlangana kabafundisi abambala ababekhona siyayiliza le ndoda. Hayi ixolisi icelithelela ngoba amakhosi ayikhona besethe amakhosi ungcono ukhiphe noma 100 uxolise ngaye. Yaphela indaba sesiya kumnikazi siyobika sefike uyaphuma ngemoto unyazi lezulu oluphambi kwethu. Nihambe kanjani befundisi? Hayi baba simlulekile ukuthi angaphinda ayenze lento. Futhi thina singabefundisi besibona ukuthi akasuke kwasesangweni luthunyazi akazosuka. Bafowethu ungabi mnandi mawuthiwa makhishwa umkane esontweni. Ungabi mnandi xa kuthiwa makhishwa umvubo esontweni ngoba akahlala ngendaweni yakho. Luthi unyazi hayi kulungile ukumthethelela kodwa befanele ukhiphe noma 100. Angithi asiyongo thina. Uthi hayi befanele ukhiphe noma 100. Sakuka so sathi ingcwele. Ubonile lo 100 esimhlawulisa lo muntu. Bangcwele sinoNkulunkulu phambi kwethu. Into yenza
ngiwuthanda lo wamze endikuwona yema phakathi yangayizwe uwasentelanga igama akekho umfundisi ohambayo wawucela igama yema phakathi yathi lo msigama lakho kuthiwa kusethabana yazi lezo khonke fana ngiyibonge shembo ngcwele ukuthi uyithathe iSouth Africa njengoba ingaka nje uyenziwe ngangesandla sakho wabale kukude kude ukuthi amarisek ukuthi ayikho indawo yokude ngisho namanje ayikho indawo yokude iplan asingafike kuyo ayivumi inhliziyo yakho ukuthi South Africa yonke ingangesandla kushembe amen ayivumi ayikho indawo yokude bantwana ushembe uthi Cape Town lapho kuhlangana khona iIndian Ocean neAtlantic Ocean uyangibiza uthi mfundisi uma sinamla lapha siyakuliphilizwe pheshe ngiyaliza ngide South America uthi thina abashambe siyofika khona ngenye ilanga ayibonge inkosi awuzindi indaba kodwa nabo zakwethu bengifuna nje ukudlula ekuthini njengoba ngingamazi ukuba ake ngivume isono umkhulu wami ikhehla elizamntana ongizalayo wayeshona amakhosikazi eshona amathawa sethathe esini inkosikazi yafike le nkosikazi yagcinisa abantu into esingayaziyo isidina lento sithi kade siyobopha siyolima amasini sifike sihambile akukho ukudla okushushu okuphekwayo ngolunye usuku wazi umkhulu wami athatha intonga wamthi kancane sathi thina inhlelo endayenza ngoba akufanele sithi suka amasimi kade siyolima singadli usiyadlula umkhulu ngo-1981 owayithi yena ethi bazukulu mna ngoka-1 wayengoka-1901 ozala utata wami usiyadlula emhlabeni ngifike ebuhleni ngithola usizi ngcwele mhlawumbe nami ngacishe ndafana notata kafundisa uXaba ngoba ngangayanga ukukholwa andiyazi yini eyenza ngenza ngikholwe ishiya inkonzo zingaka emakhaya kodwa ngangiyofuna laba bantu engakwazi ukulala ebusuku abanye babo bafake ingubo zesonto kodwa ebusuku angilali nasemsebenzini uyadlula-ke umkhulu wami ngo-1981 ngo-August abe sengcwatshwa ngafika ebuhleni nganikela ngaphinde emsebenzini kwadlula insuku ezintathu wafika wathi mntanami ngokubuka shembe thina sikubonile wafika ngibambe ngesandla wasemathuneni lapho emathuneni asekhaya ndafika isitop ziyinqwabe ngangenyanga engangegoqo isipho wathi mzukulu ndafika abantu behleli kanje njengoba sethembeleni bekangaka wathi abazi abantu ndathi abanye ndiyabazi umkhulu abanye ngibazi uthi yawufanele wawungakazalwa wasendinika isitabelo lesi sikashembe samaNazaretha wathi fundela aba bantu mzukulu umthandazo weSabatha ngoba yikho enye indlela khona abantu abasibuza ngathi Shembe is the way ayibonge inkosi amen Izwi lezulu
ngithande-ke ukuguqa kwami phambi komkhandlu engcwele naphambi konyazi lwezolo. Amen. Ngisukuma nokubongela izwe lakithi lamaMpondo. Wakuthandwa uNkulunkulu. Ma uNkulunkulu ngalonyaka isikhumbulile ukuba sibe phakathi kwalomuzi onomlando kakhulu welizwe liphela lamaMpondo. Athi uBombela ise-foundation. Angeke ibe khona indlu ngeke i-foundation. Sise-foundation yobuNazaretha. Ngalolu suku namhlanje ayibonga Nkosi. Siyabonga Nkosi mawuBombela isuka mhla ka-8 November ngo-1926 esuka kaMangethe wakhumbula izwe lamaMpondo. Uma ifika ngoNovember kuleli izwe uthi uGalmpiciliza inkosazana ayihamba nayo yezwe lamaMpondo. Yona imbhalele ihlabelelo uthi mntanami labo bahlabeleli sebefikile abasezulwini. Bahlabelela bathi le ngoma yaqanjwa noma yavela kulelizwe lamaMpondo. Bathi labahlabeleli basezulwini ney'ngilosi zasezulwini sengilakulelizwe. Baba ngikulolu hambo alosisi ezinye besi Shumayele kudla intaba zomthwalume emsikazi. Ushona phansi bayishona phansi ufike ngoXhosini mayiwele ngoXhosi. Eqhamuka ufata eqhamuka ngasemaromeni phansi engalo kwemizi kwentaba kunemizi engalo yakaMkhize. Uma bezohlangana endleleni uhamba phansi uBombela ufata ugibele hashini. Zathi mayidibana phakathi nendlela Fata into yokuqala yamangalisa wamangaliswa ukuthi uBombela zangasikhumela isigqoko ekhanda kanti abelungu babehlangana nomuntu omnyama ebese khumula isigqoko umuntu omnyama shaya indishini. Kodwa uShemba zangakwenze lokho base bebonana nje nomlungu bazohlangana noFata wayesema noFata ngoba lolu hlobo lomuntu mhlambe wayithatha njengomuntu ongahloniphi. Wayesema mama babingelelana. Uyabuza uFata ukuthi uyabuza uBombela ukuza kuFata. Uthi awuFata uqhamukaphi? Uthi uFata ngiqhamuka ngale engoXhosini. Ade ngemzini kaMkhize. Bagula bonke balele phansi. Abasindi ade ngobanikeza umgcobo okugcina. Uyaphendula uBombela uphendula uFata uthi hey Fata wena uyintulo. Kodwa thina boshembe zunwabo. Sesoke siya khona emzini kaMkhize ke siyobabheka. Wayesehamba, wayesephikele emzini kaMkhize wathi mayifika, wayesekhuleka emzini kaMkhize amukho wamamukela ngoba bonke babelele phansi begula. Wayesengena kanhliziyo esimashumshumi. Wasebafica ngaphansi bonke belele bewubhaca begula. Wathi mayisengena ngaphakathi endlini, wayesehlabelela. Wayesehlabelela baba wethu sezulwini. Wathi mayihlabelela ingena ngaphakathi endlini kwavusa ikhanda indoda yakhona wayeyindoda uthi wayezwa amandla esevuka amandla wayesehlala bavuka phakathi endlini bahlala kuthe mayisaqhubeka nokuhlabelela kwase kuvuka izifo zihayiza kubona labo basendlini base behlanza amadimoni bakhala amadimoni athi zasha umlilo kaShembe bavuka abantu baphila ibonga Nkosi. Nkosi busele kuzwile.
mayimkhethe inkosi yasebuhleni uNyazibezu. Amen. Baba ngibingelele amakhosi, abefundisi, bakhokheli, abashumayeli behamente ingcwele yoNyazibezu emzini wase-Foundation. Umfundisi uNgema eGoli wokuxoxwa. Ngilapha ekhaya ngokuzalwa endaweni yaseQhudeni, kodwa ngokwakha manje phakathi kwezwe laseBabanangi laseNquthu. Amen. Silapha ezweni lamaMpondo, samenywa inyanga yezulu. Sasingawuhambeli thina umhlangano kaMashi, sathi siselinda yathi inkosi inyanga yezulu ngicela nifike eMampondweni, akukude. Umfundisi waseThabani uqeda ukusho ukuthi lonke izwe namhlanje lisezandleni zoNyazibezu. Izwe laqoqwa labasesandleni lapho ungafike khona ufike. Ithi inyanga yezulu ngifuna nifike eMampondweni ngoba kuyaye ukuthi mangishumayela lokhu ngiqalaza ukuthi nizoqhamuka. Uthi maniqhamuka ngamabhasi bese ngibona ukuthi awu namba abantu abasuka kude abazwayo ukuthi ngithini. Angazi-ke ngoba ngangiseGoli kuleso sikhathi ukuthi basezwa manje abantu baseGoli ukuthi uShembe uthini. Wathi nizohamba nithi ngqengqengqengqengqe fike eMampondweni, akukude. Sasuka makufika uMashi sahlanganisa ukuthi asiye nje kuba kusibizile. Safika saduka la sesiphofu ngoba indawo sasingayazi, sasingeza thina la. Kodwa ngalelo langa lapho sathi masiphuma sesiphikelele ekhangela salahleka endleleni. Masilahleka ubaba umfundisi ukhanya wayengumshumayeli lami ibhasi wathi akahamba wamuza kuloya muzi ophesheya ukuthi indlela ekhangela ikuphi. Wehla ngenyawo wasagijima kakhulu, egijima ngenyawo imarathon, wagijimela ifem, wawela wazofika kulo muzi. Uyabuya uthi hawu ufike lapha kugula umuntu ngathandazela umuntu. Hawu indlela uthiwe yiyo yona le. Mina ngesingami ngathi hayi lo muntu akayitholanga indlela. Ufike wathandazela umuntu. Sahamba sisendleleni sase siyathola indlela zehlukana enye. Thina sase sithi starta leya. Angithi kusemobeni sahamba saphela. Lo engihamba naye ngisebenza naye wathi hayi indlela ile. Saphisa uhamba ngenyawo. Mina ngathatha ibhasi ngahamba ngaphela. Mangahamba uthi sengihambile ibanga cishe ikilometer hlangana namakhosikazi amabili. Sicela indlela eya ekhangela. Ahle lamakhosikazi etrele imthwalo ekhaya. Senishiye kude. Lapho kuhlukana khona indlela ekhangela ile ehamba ngasesinxeleni. Sajika. Sabuyela emuva. Siyamfika lo muntu esukana uyahamba ngenyawo emobeni, uyahamba nje ubheke phambili. Hawu. Indoda lenzi kushuthi ithuthele kakhulu, safeza ilayise sahamba. Kodwa kunye ngushoyo okwashiwo inyanga yezulu masifika la. Ithi mina lapha engikhona ngizwakala ngephunga. Wathi laba bebeduka usiyashumela sakasho baptist sidukile. Kade beduka la beya. Base bengizwa bezwe iphunga ukuthi ngikuphi lapha engikhona. Kodwa eGoli ngafikela endaweni yaseDube lapho kwakusonda khona izingane zikaMakhumalo. uMakhumalo owaphuma nengilozi emaJuba ukuyofika ezweni lasenhla. Manje ke abantu bakhona bahlala bahluphe. Inkolo bayilahle nje phansi bayithathe kancane. Kanti bacabanga ukuthi uShembe balingana la. Akekho umuntu olingana noShembe.
afuthi ngeke ufane naye ukhuluma kanye kodwa khona into engisukumisayo wathi baba ngo92 inyanga yezulu silapha ya elinda wathi baba umqemane uMshumayeli umthembu baba siyacela kuwe Nkosi ukuthi usenzele umuntu nje lapha engalweni thina abaShumayeli ngoba inhlafuthi yasihlupha yasidudula ithi inyanga yezulu yini leyo lethi umuntu nje ozokwala engalweni uthi baba inyanga yezulu khehla wasemdala umqemane asikafiki leso sikhathi siyeza leso sikhathi ubaba umfundisi uXaba okhulumile uthe yonke into la ekhaya lesikhathi sakhona kodwa manje mase sibona umuntu kubaShumayeli ha nangu Shembe lapha ekhona nangu Shembe owathi asikafiki leso sikhathi abaShumayeli bonke namhlanje banombala esawuzwa ngenyanga yezulu ukuthi siyeza leso sikhathi ilokho nje esikubukayo ukuthi unyazi lwezulu alugonqa umhlaba lubeke esandleni sawo ngoba ngisho umbuso lo khona intambo lezekusiza zilandwa lapha eKenani ngoba besise eKenani iParliament ayivula ungakayiwe eKenani uma kungenjalo ayivulwe phela ngoDisemba bahambe bawubhetha babuye ngoba uNkulunkulu usuke ngakabaniki ukuthi yini ofanele mabayenze Nkosi busiseni izweni mina ngikhumbule yesivinini ngangugcina bakhonza bahle angizusho lutho olutheni bengidlulisa nje ukuthi ngidlulisele kubafundisi nginawo amaningi ngogombela ngakhuluma nje phela lokho ukufushana kodwa ngoba bakhona obaba abazi kabanzi ngicela ukudlulisela kubona bekade nje ngiyibridge bobaba thathani bobaba nisebaningazi kude lapha la kiwa khona Nkosi busise nizweni kade lonko Evugeni Etugulelisa
Nkosi yezulu nomhlaba. MaNazaretha amahle enkosini. Sebekhulumile obaba. Baba secele kwamke sedlulisele nami sengicha asingaze sibalwe sonke ukuthi sidlulisile. Kodwa ngiyakhumbula ke la ngizodlula khona esikhathini esingaphambili esaphuma abathi bayangimashi. Makufika kumashi njengesikhumbuzo kwakuthi makufika leli thuba lokuthi guqwe kanje bese kukhalwa. Abaguqa bahlabelela ingoma zosizi. Bakhala izinyembezi, khale wonke umuntu ethempelini. Kodwa kwafika uJehova wesithathu inyanga yezulu. Ethi inyanga yezulu MaNazaretha ikuphi okumnandi nokubuhlungu ukuzalwa komuntu nokuhamba komuntu. Bese kuphendula yona ethi kubuhlungu ukuhamba komuntu, kumnandi ukuzalwa komuntu. Ithi pho ngikhalelani makumashi. Ngoba lolu usuku usuku okufanele ngabe niyajabula ngalo ngoba kwakuzala uMnazaretha. Indoda ithengela umkayo ihiya elisha. Umama athengele ubaba ishethi elisha. Bese ngithengela amadukwe ngikhisa umsane. Ngidlula kuleyo ndawo nje ukuthi ngoba sifika ngokufika. Ukuthi kudlulwe kulolu usuku kulolo sizo lwalunjalo yafika liqedwe uJehova inyanga yezulu. Ethi ngikhisimusane. Ethi noma niphume emakhaya nihlaba igusha uphathe umlenze uze lapha uhambe egcekeni uhamba uluma umlenze ofike nawo uhamba uluma umlenze ofike nawo uqhamuka umngani wakho athi angilumise bese umnika athi umngani wakho uma ubamba uthi luma alume kanye alume kabili udonse bese uthi upho wakho. Ngesikhathi uJehova washo kanjalo wathi asikhisimusane. Ethi ke inkosi yezulu nomhlaba nakuzona izikhumbuzo sika May 2 nesika 19 December. Ethi akusona isikhumbuzo sokukhala ithi ushamba kafi. Kodwa kukhathala inyama suke ehleli kuyo bese phuma ushembe angene enyameni entsha. Ithi kambi tshala inyama ekade sikhathele ithi isuke seyikhuzula ingwele seninayo inkosi ngoba isuke seyingenile enyameni entsha. Namhlanje ke usuku lokuthi sibonane MaNazaretha kube yona lo wakhisimuso omunye. Ngeke siqeda kodwa saphiwa uJehova bengidlula kuleyo ndawo baba Nkosi yezulu nomhlaba. Baba Nkosi yamaNazaretha asebuhleni amaNazaretha ehlukene unyazi lwezulu liyinkosi noma luNkulunkulu wamaNazaretha asebuhleni kuphela. Manglizwe izwi lakho namezwa
ezinhle enkosini. Asimbonge uNkulunkulu. La ukhulunywa ngaqangwaqa. Ukhulunywa ngobhombela amadoda inkundla ehlabe ezinye emantshobeni. Kodwa ihlabe iguqe phansi ingamile. Kodwa ihlabe yangakile emantshobeni. La ukhulunywa ngomondlo kakhulupali. Usomomelo ethi nobe njengentethe. Ukhulunywa ngendamhlathi amayelisa. Ukhulunywa ngaqangwaqa bafowethu. Eyabizwa ngayo yonke inhlamvu ekhona emhlabeni. Kodwa yagcina laba ade beyithuka bagcina bebona ukuthi hayi. Namhlanje khona imndeni esaqula amacala okhokho babo ukuthi abazange bambona uBhombela ozobona zilwayo. Ithi mangilizwe izilakho wena menzi wami. Wasi ngimbongo lokuphela yona yalizwe izilayo. Ngicela bamfishane kavele. Ngimfishane ngokwashoza mina mangangeni. Kubuka baba kubuka mama kukwandimande lapho uzwathini. Ngicela kwela uthukela. Ngiyele ke jamani, ngicela kwela uthukela namhlanje kuno N2. Awuna mahams, awuna lutho. Ushaya una report, awuna lutho, uthela wayeka. Ngengasuka la. Ngesonto edlule. Ngasuka la ngihamba ngaya eRichards Bay. Ngeqile ngihamba 3 hours ngena phakathi eRichards Bay. Ngikhuluma kaBhombela esemanzimeleni. Ufika uBhombela baphenduka abantu abanye bathi uhlanya. Khona sebebonta kulona uhlanya lolu kumndaba sezulwini. Mase bephendula abantu sethi usethi bantanami angikwazi ukungihamba ngenishiyeni nje.